наречена Трагови прошлости. На сајмот за книга беше наградена со најдобро издание, а вие тогаш рековте дека станува збор за книга која што го следи сонот на едно момче. Da, danas ovde slavimo muziku i neke stihove i neke note. U godini smo u kojoj grupa Van Gogh slavi 30 godina svog postojanja i drago mi je da je ta 30 godina, da je to 30 godina dugo muzičko putovanje, onako zaista od prvog trenutka do dana današnjeg i tako će biti do kraja, zaista bilo i ostalo dostojanstveno. Knjiga koju predstavljamo danas u Skoplju zove se Tragovi prošlosti u izdanju Lagune i to je, mi je zovemo stereografija, da ne pomisle, dragi ljudi, da smo postali pisci umeđu vremenu, ne, daleko od toga. Mi smo samo onako iz ta dva zvučnika u prvom licu otrgli neka sećanja od zaborava, ispričali jednu priču o dečačkom snu, kad smo bili klinci, Srba i ja, da smo sanjali da imamo bend. Nismo znali da će to ovako daleko da ode i da dogora do ovde, ali na 265 strana u jednom zaista fanovskom formatu, u full kvalitetu je napravljena i svedena jedna muzička priča za kako stare, tako i mlađe nove fanove, da vide gde su im bili roditelji dok oni još nisu došli na svet. Станува збор за момчешки снов, дечички снов. Da. Ostvarili su se ili ima još? Nikad ne ostvarite snov. Mislim, kako da vam kažem, nije napisana najbolja knjiga, nije napisana najbolja pesma, ali da jeste, verovatno bi taj točak kreacije, inspiracije stao. Ostvarili smo neke snove, kako i u životu, tako i u muzici smo skromni. Ostali smo sa istim brojevima telefona decenijama, još uvek i dan danas sedimo sa ekipom iz škole na tom dečačkom zidu ispred osnovne škole i znamo da popijemo pivo i ako ne pušimo da zapalimo po koju cigaretu kao nekad kad nam je to bilo zabranjeno. Imamo još dosta toga da podelimo sa publikom i dosta neispričanih priča, tako da ako mislite da li će biti nastavak ove knjige, neće biti. Dogovor sa Lagunom je da ovo bude to što jeste i da prosto kad je više ne bude, da to bude neki raritetni komad pod miškom ili na polici najbržih srećnika. Ponosni smo na ovu knjigu, njoj su ispričane priče koje su iza zavese sa putovanja, koje do sad nismo imali prilike da pričamo i zaista preko 500-600 fotografija vrhunskih fotografa koje pričaju, znate kako kažu, slika kaže više od bilo koje reči. Ponosni smo na to. Mislim, nije to ništa specijalno, ali je dokument jednog vremena iz kog smo krenuli, lepog vremena, 1986. godine, kada je sve obećavalo da će biti emotivno i energetski pozitivno, međutim, ušli smo u jednu turbulenciju svi zajedno na ovim prostorima i evo danas smo tu gde jesmo, hvala Bogu, ostali smo normalni, pribrani, sabrani, iako turbulencije nije kraj. Sinoć je dobivta nagrada Zlatna Lubomara. Po međuvremenu ste dobivali mnogo nagrade, muzički, MTV Adria i tako dalje. Kako bi doživljavate nagradu? Što znači za vas? Hvala Radio Bubamari, to je jedno priznanje, kako su ga oni nazvali, za trajne muzičke vrednosti. Drago nam je što dolazi u 30. godini postojanja benda. To je neki jubilej, ako mi kao bend izbegavamo da ga zovemo jubilej. Dobili smo 2 MTV nagrade 2007. i 2014. Možda bi ovo trebalo da se zove internacionalna nagrada ili dolazi iz druge države u naš Zagrelje. Mi je doživljavamo kao domaću nagradu i jako da neko ne shvati, da nas ne shvati da smo nepretenciozni, ne aludiramo na to da prisvojimo domaće, želimo samo da budemo u Zagrebu makedonske publike, da se osjećamo sigurno i lepo kao i uvek. Jer zaista publika širom Makedonije je fantastična, ovo iskreno govorim, duboko iskreno, predana publika koja ima formiran svoj ukus, pogotovo mladi ljudi iz prvih redova. Vi mladog čoveka danas pre svega ne smete da preverite, a onda i ne možete, pošto taj instinkt koji mlad čovek danas ima je božanstven. Mislim da mi kao roditelji bi trebali da učimo od mladih ljudi kako se to radi i kako se neke stvari prihvataju, a kako odbijaju. Drago mi je da radimo dostojanstveno i dalje u godini u kojoj je neukus preovladan na ovim prostorima. Ova seljana sa televizija koja dolazi
ti reality programi, te neke ljudi sumnjivog morala, čiji imena i zanimanja ne znamo, oni se predstavljaju mladima kao uzori. Nemojte slušati, niti gledati, dragi mladi ljudi, sve to. Život je napolju, na suncu i ko zna koga možete da sretnete, ko vam može promeniti na bolje život kako izađete u grad, a bacite daljinski. Imate pesma otpevano na makedonski. Komu mu je posvetana? Kako se inspirirate? Imam jednu Makedonku koju sam pre 35 godina upoznao i dan danas stoji pored mene rame uz rame. Verovatno da nije nje takve kakve jeste, ko zna gde bih zalutao među vremenu. Otpevali smo pesmu Anđele moj brate na makedonskom, bez obzira što je mnogima zvučalo čudno. Ja ne znam makedonski, jako dobro ga razumem. Gospođa je pokušavala da me nauči, ali ne možete vi konja matora da naučite tek tako lako, treba mi puno vremena. Nadam se da sam otpevao onako kako dolikuje, možda, izvinite ako baš taj akcenat nije kako valja, ali od srce. Pesma Anđele moj brate, koja nosi turneju Licem u lice, aktualna, u sklopu koju ćemo svirati zaista i dosta koncerta u Makedoniji u ovoj godini i 10. juna se predstaviti publici u Skoplju koncertom, je pesma koja govori o našem sećanju i ljubavi prema nekim divnim ljudima koji više nisu među nama. O nekim snovima koji nisu stigli da se ostvare na vreme, o nekim pričama koje nisu ispričane do kraja. I uvek se rado setimo dok sviramo tu pesmu svih onih palih velikana koje je život odneo na horizont i koji nas negde svojim divnim očima odozgo gledaju i svaki naš korak čuvaju i prate. Godinava odbeležavate 30 godini, rekote. Ajmo to ovako, da ne bude tako grubo, 15 u eurima. 30 u markama, 15 u eurima. Najavili ste projekt po povod toj jubileju. Stani ovde ovako, lepši je kadar. Lepa ti koleginica da se vidi. Kako će biti projekt? Što da očekujemo projekta za odbeleživanje na jubileju? U ovoj godini će se za mesec dana zapravo pojaviti novi CD, mi ga zovemo novi, zaista jeste novi, na njemu se nalazi 12 hitova grupe Van Gogh kroz karijeru koje smo napravili za sve ove godine koje su za nama, ali na 12 potpuno novih načina. Pesme, ne znam, neko te ima Opasan ples, Mama, da li zna, Brod od papira, Anđele moj brate, Ona i ja. Pesme koje smo odsvirali i otpevali ponovo iz početka i napravili ih zapravo da zvuče onako kako bi one zvučale da smo ih danas napravili. Znači 12 starih pesama na 12 novih načina. Nije to klasičan unplugged, ali je zaista organski CD. Ne smemo da stavimo etiketu organski proizvod, ipak je licencirana, ali je organska u smislu onako prirodne, akustične gitare, nema onih decibela na koje je publika možda navikla u slučaju grupe Van Gogh i taj elektroakustik CD će obeležiti ovu godinu, biti poklon fanovima za ovu godinu i koncert sa tom vrstom muzike, sa tim stilskim pristupom muzici ćemo imati samo jedan u Beogradu. Pozvani ste, dođite da duvamo zajedno svećice na torti. A ako se dopadne još nekom kako to sve izgleda, onda ćemo vrlo lako spakovati sve u kamion i krenuti na dug put. Volim vas, dođite na koncert kad budemo svirali u Skoplju ili bilo gde u Makedoniji.